Ole tuntuma chuan content dang deuh kan han ti ve chin do nanga hei parcel karon choya kan video ron ti chu tur hi unboxing lam ani do na camera ta hen kain chop boka hemi hi ka mang tel bokonga hei EOS RP mirrorless camera ni 50mm 1.4 prime lens ka vua full frame camera ani ve a thim ta pungam ve view mai chuan hei hi microphone tuna ka nei lai mek lens go potania ta hianin vua chorin ti khan mi vakom nan tian avam han theita chutian chu BMTP at ba kan mang thina chuan phone kain chhop ka phone mang hianin camera ka control lawa tun tum chu chuan hei ni ka unbox tur chu lian thakop ma chu nga hianin thil aum nuala engwanga hetiang hi ron tilang nge kan ni kan ti chuan kan video akhanin sound du khop lo na kha in ron nei thina microphone te lei vela in tia tin GoPro te po lei vela in tia hei GoPro Hero 10 ania chuan light ka vua sa buka ta hianin media mode te po kan manga media mode manga thu mania media mode manga kan upgrade hianin cheng sangriat le resasari bor velin GoPro kha ato bel boka chutian chu ania chuan hei stand te engeng mo chu kan mang ve na sa to a GoPro hi pahni ka mang to a turan pahni na ka mang beka Hero 7 ka mang thina chuan Hero 10 ka mang le ta sumin huwa chuanin hei tuna kain cover na camera hi EOS 90D Canon ania ta sonin 18-35 prime lens to ania so video lens big atana crop lens a chuan lens thave pol tak thaber pol te ponian chu chutian chu nia chutian gear te nen chuan video YouTube video hi kan siam kan buai pui ve thina atira tak phei chuanin in nei thalak te le event ta te tin mithi thang chi te chutian chu kala a chutian chuan hun kalo mang ve to thina YouTube video te kan siam chawa channel te tlemin entu te kan han nei chho ve ta chuanin he man ruwa te hi thatok viau maya amai ro chu mic social na te tin kan GoPro hi tuya katitla pala nikum akhanin ni som chung zat tuipia oma khami chung chang te po kha video entura om vekanga chumi ni wang chuanin overheat hi ron om thin ni tura kan nga ya a cheto tur kan ngai kha kan mulea kan mule dan te le a chanchin ka chu entur kha om video kha chumi chung changa chuan hetia overheat kan soi fo thina kha chen khat khanin ron ning vi kan zoka GoPro hi man chun thianga Hero 10 ti khan han search chin la Amazon vera khan an zat man nge ni kha in rianga ti chuan tuna hian he GoPro Hero 10 overheat reng mai nin om lutuk hi kan soi jing ta kan ti kha video po kan soi jinga chu minin omutuk chu tire turin khovela GoPro chamber anian chu a chuak thar Hero 12 ania India ma chuanin September ni som pathum khan unrelease chawani unrelease ni khan unbox katuma hei tabung hi mun kil khor tuk mizoram apa mun kil khor ania khovela GoPro latest atharber Hero 12 India rama unrelease nia unbox tu hani khachu pui veram chuni India rama anfal chu ma an release khan anfal chuak chuni mayanga amaro chu unrelease ma kha chuanin long nei khathil harania chu ti hianin om wang maya pong chia awangin arong thang ka tin network muang lutu kan khot lai bok ta ni thum chu video pakhat po kan upload thailo tuna po BBMT video te po kha upload lo la ong treu maya chutiang chuan network muang bok sia current po tuna hen om lowa highlight mangin dia hen chun eng ania Hero 12 baka hian thil dang po aron om dona kan unbox anga he box hi chuanin aman zat tur te po hi kan la
chiang chi lawa hei arikia door protect system na camera and accessories nei tuina miron thon ania aman zat tur te pok an la in bet chiang turakan ngaya up and nge ni min pek thei don ti hi zanin a hianin kala thei don lo ni san chu e kanin besa ve ka kan box alwan box la tia aman zat tur te miron fril da chuan kan lo don ya karon soitel don ya ka ti ma se network thalo le thil dang problem ne awma wangin kain bechun zon thei talawa tuna hen unbox lawa han da reng ka fu to boxi lawa chuan chuan ka hong do na engpo ni se a price kha chu Amazon price zel kha in lo search mai nga kan soi mai nga chu tian chuanin kan clear tura online price mang khanin aman hi chu kan lo hisab mai tura ngai la ama anei tu pa ti la do nei tu pa ri chu amin non thon tu pa ka va leina pa hian za tinge min pe do na ro chu soi thei ta lo ni chu ole unbox anga chuan he camera hian e close up in kala thin do ni unbox video siam hunom har khop thina cameraman ta nei lo phei chuan nei lo pon sa khu chon studio chon nei do chuan thiama unbox video hi ka siam khada wang hian ta siam ngai lo awang te pon ne chu ka thiam lo mi thil ti dan te chu kan en ve tho nangin experience poi mo thina en pon se he ka hong ta mi mi ya chemte hianin hian kan rin pop popa ka mic man hi BBMTP tene kan man tlan thin let's go to hi cheng sang ko le zanga man ni cheng sing khat zanga chu atling lo nia chu da chon BBMTP te kha tong ring hlei thei thot lo mai kha nia chu wan chon mic i nei lo mi te kha min ron ti thina hei kan mang mek chu nia ma se hemi chunga hen nge ron le don kan en don nia ron pek ulu khop a chebok sia kong chelutuk awangin e bungwa te pon ron phur chen ti la ma chu han chon ron pek ulu ka an pek dan hi camera hian in kan lalo ko nga hian hati hian in achung chu hei ron tuam thapa hong ta da photila chuan telesin multi mount ani hi GoPro multi mount ani tripod ani hal boka stick ani hal boka ni ti chuan thul dang enge hey kan muwa hey hi well let's go to road ania hey tuna ka man la hi lens go nia hey hi single ania hemi mang hianin mi kan vakom khan tian kan keng kual theita tin hemi poi te lak thak theita tian ka orda tang hian tian kan la thata chon tikan kan keng kual vel rin ta le tan kan ti ben le mai ta ka tian kan theita chon tura hen road well let's go to ti hi Amazon akham chengan zat man nge ti kha low search ta ula chuan telesin multi mount GoPro ken kual na ani meng chu miso tong chuan chu en zat man nge ti kha low search le ta bok ula chu tian chuan aman kha ni chena ka soita kan khanin kan in nge min le ti don ti kha kan la in sul fia tak se lo wangin soi thei talawa ole hey hi ma lel om ber chu ni ta GoPro thar kan nei le na tur ani ta ni wi bem khop ma he bom po hi lian thara maya GoPro Hero 12 Black ania creator edition ti ni hi a chu nga hianin thil om chau do ni a mak lei hi chu he tiang creator edition hi ni lo bom po te a tiang de hian tungzat maya Hero 10 ka le lai hi chon hai Hero 10 he tang ka da hei Hero 10 ania ti chuan Hero 12 chu hei ha hon po hi awi om rum do na mo le ti tur khopianin ron bom turuta
he bom hi nok do chu van chuan kan da thamai nga chu a ponin thermocol le enge mo uma hey kalau prop thai ni cash memo oma ta hian in ron ziak thap maya chu ladin hatat labung 9436747550 hi chu in riat kha whatsapp amin ron biega thin tele in ron gpay na thin khania ta hian manza ta ron in ziak ani GoPro Hero 12 Black creator edition hi cheng sing ruk sang thum le zanga ani hei hi cheng sing ruk sang thum le zanga GoPro Hero 12 chuan medium mode aron chom tel bok ta chung de nen zong zong chuan aron complete thung ani ma se volta tel light mode tel light po chung an om don ta hin light po chung om don a chuan medium mode om don bok ta chuan telesin multi mount hi cheng sang ni le za som nga aron tia hi sang ni le za som nga aron tia chuan pakhat rot hi aron ziak lang tatlat lo mai hi lekha pakhat lo ma kan en le china ge rod microphone wireless go to hi cheng sing ni le sang riat le sanga ni hi cheng sing ni le sang riat le sanga hetia aron zia thap thap hian min pedo mi ka thela min plom ve dok tom da bokan nga ya maro chu an dor red kes me moron je dan chu kha kha ni ta ani hi ka dor no software ta khop mai ka camera zong zo tu da ka in cover na te heng USR hei chu ani che lo hei hi chu oro digital sarjonia tiang o min ron sponsor thin tu BBMTP chung changa te kami ron sponsor thin tu ta ka lei kha nia alen sero hi chu ari ke dor mi tho ania da bak dang zong zong he tu na ka GoPro man lai heng te pe hi chu ari ke ta eng kim hi light zong zong po ni vek maya atlom to pamin tlom ve view to thin boka ole eng po di se GoPro chu ni han hong chin te ang than tan tat maya khan te chuak du khap mai ramal kalawin chop si lowa lum turu sia fan kan chuan ri vut vutanga in lawang ti pol ma hei mizo te hi chu kan zeilo thin khop maya sap phikan ang lawa mi unbox lai po an thana nga ya zong thil khalang mai hen thil hi kan khal kuala ten kan tikua kan thoi kuala sa po chu ni lem lo video hanen maula nal do siam thian tikul thina ma chu ini yang chuan views tu ting kan nga lu tu lo boka han ko chuan han tingo dila tam mel vak lem lo wa he tiang an box ai chuan mi zawa chuan chu van chuan kan khal kual khap mai nen chu hei heta hian silpek kania silpek chu thatura ngai ani la hon mi lo tin an tan ta hianin po hon tu rom ta hi ti hian silpek a chuan kan pot hong ta zai zai me hei hian thil pan te hi ron sil thap ti dan chu di khan silpek chu kan hong ta GoPro Hero 12 kana bom ta ila hei bag poron tha laptop khop ma kan munga mal khop mai ti chuan kan la ve thum thim nga bag hi om dan hi kin ta hen en tai la hetiang hi ani hai GoPro Hero 12 bag chu tan GoPro tin ziak kal maya la zo la ta ti chuan hong don ta la hong ta a chu hin tin nge chung a hian ti hian hei manual book te le kha de deu kha thi lang chi kha tiang kha trak maya so so mat po so in a oma chia tu rang chi kha ni chuan hei hi 16mm ha kalo vu lawa ka ti eng po ni se GoPro hi kan manga nge hian hami mang hianin kan na nga thazo kan hei hi mang tai la ti ta chak baya
Hero 10 mangin Hero 12 unbox tu hai kan hong tranta ti khuan khu he ta hai GoPro Hero 12 wa chu ne hai pek si lo thap maya chu hai medium mode churita tu na kaman lai hemi camera light ti ka fit the dang chin ta mic te poten on keng tel bok ta ti chon he ta hian hei hi battery grip ani tripod ni hal boka battery ni hal bok ta he hian battery han baron chom tho kha hemi mang hianin power bank angai chu he hian don ta chon he ta hian light aron bok ta dan battery enduro aron mangani GoPro Hero 10 tena achom aya thabik special big aron manga adai rei big boka tina thatna hi chu soi velo mai tai la YouTube lo ma khan thatna tam tak kan tur oma rianga puti kuan kan han munga ole taron por suak don dia ka phone mga off ka ngai ta ti khan a mera te hi kan mera sa tu chon lo cheve du thin bok ta chuwan chuan me ta po film khur thi ngai ve woni khan hlup tamai BBM TP ang dawin chuan taron phor chuak den do nanga masabera chuan hey medium mode kan ti chu tuna GoPro Hero 10 apon kan ei thowa pani kan ei don ti dan chu tai na heavy light te hi ha hon eng ta vat mai ni ai len lei khop me he like a light GoPro light den ni in eng vat mai a khop mai ai long press ni ka ringa off dan hi chuan hei hian in mit natur hemi var hi diffuser ren tani light diffuser hemi var hian in hetia kan han vuak khanin aenga kha umta hei dam tani kan mel vel ka entapon umta chon mel kha skin tone kha glow thin ta chu diffuser poimon anta masa lian dewa chon diffuser ka umlo ta BBM TP te po an men nu muk ta san kha tiang khan tani chuan hei hi tham na sa la thang lộc thầy lâu thì gần trăng rồi về thì nó video có xiêm hiện viên rồi gần trăng truyền ta gần mic tập hội test cũng tua hay hi a grip chun ta battery ani hal bok ta thì hiện tập bộ cần test lâu mấy ang unbox thì hiện thì khan ading thầy ta chun hay hiện gần fit ta GoPro kha thì là run ding don ta này cái một chuyện thế cho mo chuan tam om stars la a Hero 12 takachu kan han hong don ta hey your camera must be updated before you can use it at the update phot chu ngai melani Hero 12 ani do wangin sang to na samai si sang ber tu na chon khovela GoPro chun an siam mek zinga sang berani tata wangin chunom ve khop me he an release pol rei lawa voin September ni som pasarin ya kong phe chu chalo sa churin ka soita kan khanin an release zat ni la khanin kan an bo khania so battery nia he ka hong kalem lawa ti chuan thil dang hi achu nga hian trap me ti lang le la kwang helai hi chu nga hian hei he ti ho hi ta kun accessories ne til chu rang a kentel ho ta kung zong khu chu soitel po tulong mo unbox ka channel hi tiang unbox na lampang ha tiang tuimi te en tu zong ni lem lo wagin soitel lo mayang alum box ya fe mai hei USB C cable C type te dia pani eron chom tel boka chuan chu song sang oma chuan medium mode hei sponsor atiang ang lo hei enge voice load chertur o chertur medium mode vo tur khan ta medium mode khan hei hi ti hian vo turun ta ne ti hian vo a hei ti hian vo
thầy ta khăn ô kha tìm môi đồn ta nị chú thì khăn in cái nên sụp nọc ta nuôi mày hay GoPro man ruột sang cable sang te cái tiền không mà chuan hay 3.5 jack te pin anh hay chuan hay mi GoPro Volta anh thì hay mi GoPro hand grip battery ni bok chuan tripod ni bok đủ đuôi là hạt quần thấy á thì hiện hay đủ đuôi là hạt quần thấy hay là bọt bọt thì khá thì thấy ta chuan hay vek thấy ba cả hiện hay ta trăng hiện in control thấy ta on off thấy camera record ta chuan thì thì tổ biệt thấy boka bluetooth mangin này connect vek ta chuan power on off thấy ba cả khanin một chỉ sang internet camera kan lak bu chuan tarang hian heta GoPro an me ngai to lo khan hemi hand grip atang khanin hemi grip atang hian control vek the ta chuan ta hian GoPro dang kan la nei chuan internet GoPro Hero 11 mini te ta Hero 11 chuan mini anei tel ta chuan chumi mini chu ta hian da bet thin bok ta ti khanin sin chi sang la na khan an da tel thin ta hei hi hemi hela hian in amount ba mounting thôi ta cho tiền cho nên mong thấy ta khá nhìn được mấy nhìn được mấy tí là chuan hết ta hiện tripod ta thì nó sudah lại thấy ta chuan sáng tôi bảo bọn tin tiết thì đang cho tripod ba ngày hay vì hay azu vi lu lên azu her lu lên ông ta chuan asir về lại hay mình lại thì chuan in til jong rang mic dang te pot khan da tan gel thita internet hay road pokha tunan road thi test ka lo tu ma se battery charge lo nia kan nakida ti ha kan da tang le thita chon hay road kha chu patni aron ni ta ni kan hong ka hong we ve to lens go ka man lai kha chuan pakhat chau hi ni wangin hetia ti kol ani ti kol ka ngai ta ro ta hi chuan in dual system ron ni ta ka wangin mi panni na tia kan pai tur khom theita hetan receiver omanga chuan hei hi pakhat zo kan kum du kha kan pai tir bonga chuan ke tia ka pai bok ta nga khatia ka clip to kha chuan in impact to ne mongai lo khan la de apom se atong kharing vek to don ta kin mic rim hi hei tu na po hin ka tong ring mi lo ta zoi te ka tong ta rồi thế thành tí là trong có ô hi chú mi ba ngày cho nó riêng rồi thế cái trong bộ hi mic sim hi phiền về máy bay tàn xuân mic cẩn man hiền hết tiếng về là trong bộ hiền tiếng về trong bên làm ăn thì tôi đang ngày ta này tôi đã có ô bộ hi hết tiếng về trong bên thì làm ăn vất ta hay thì hiền chú cần trong rừng về đâu khá chú ngay tổ ta hết tiếng về thì ta BBMTP cho nên là cái công trình đạt cả hết tiếng về trong hiện anh ô khá hip halawang ha lang chin ta khá chú anh trong rồi đi tụ vàng người ta hay tôi đã hiện cái trong hi ring cái trong ring miết đâu mi cái xung quanh một tổ chú bạn chú cái trong ring vác lỗ xung quanh là ring thâu này anh nghe sẵn cái thì chú hiện trong rồi để lúc tụ khổng về nè cái lại cái mà đi cái sợi xén là thì là viên mạch cắn mình đấy là hiện kan trong rin ve deuh chu angai rim ti lai kha ka soi duania tu te point mic mangila biak ina boni vek mic hi kan hlate mo kan nai chuan trong rin tu pongai lo theianga amero chu tle ma ring ve deuh trong hi chu mic chon ma mo rim ani wave kal vek ta khami kan wave kan phone kala kha alo hip thina chu wa chuan tle ma khami wave kha anat thấy nan chuan kan trong rin ve do chu ngai ti he kan soi du chu ma eng pon se hetia kan man to hi chu ato em wang ani kha sing ni le sang riat zanga ani sing ni sang ko zanga ani hial zo ka pangai Amazon vela pe chuanin ken lai chu ani sing ni sang ko la ti nia dual go 3 poron chok do na ti pathum ron chom don ti ani go 3 chuanin mi pathum po lo va kom tai dan pai vek mai don ta in pass ko ngai lo khan nó sẽ sinh thum lệ tỷ về đấy anh ấy đó là sinh thum sáng rục bor về là xuống số điện đó nè xuống hay 3-way stick khai ta hiền GoPro khai thì hiền in cần hẳn ta ngà
ati kual khap thei ta hei chu hei du duin ti hian ti te hian tin hai te te tiang khanin man dan kha chu zir ve tho zel ngai ta professional ho chuan thiam em ta hei aron omna khan tak unbox vek to a chu wan chuan te tong hi tong sul hi al khop me man nia video unload ti te po kha i lo tong sul a po kai ngai chi do san chu until phur akha motor an wada khanin an wada len hlau lo bek khan ron lak le thina wang khanin bek atanga unload ang do khan ka soi ke chuan motor atanga unload ni lo khan motor akha chuanin inload chu ni thayanga an wada lu jok ta maro chu ke mai na ka soi chu until phut lai kha motor akha an zu bun ruak a chu wang chun ta ka GoPro 11 jok kha tan tan kamon me ka hi network mu na wangin ka install thailo hi Hero 12 khania chuak thar i thatnat ata hian helai hi hei hetianga pin amount da baka hianin tripod ta hetia zu her lu tuk na hi aron chum telta Hero 12 fa hian in lo mu to nga midang achin cha khade kha chuanin sa phowin an unbox novel na te vai ho te po khanin azu her lu tok theta hetia hemi ya zu pi kher ngai lo hianin tripod ta khan hen mi zu ti na hi om lo thin ta camera pa ngai an khan ti her lu top khan a thei ta chu hemi hardware apon lam taksa dang lam na de tin arong hi aron dang lam lekala hianin chet ti beila i rong pol hian GoPro ti hi pol in ta hemi pol a hi akai chet ta ni tian a spot ta rukin Hero 11 te Hero 10 te khachu an spot lo ta Hero 9 atang 9 khachu azia khila pol lo 9 chin kha azia khila pol lo wa i amala ma hen screen an nei vek to ta Hero 10 atangin azia ka pol ta 11 por pol ta 12 por an pol le ta Hero 10 atangin amalam pang screen hi an nei a ain en thei ta selfie khan chuan that big na anei le pakhat chu han soi ve ta mai meila i hyper smooth 6.0 mangta age stabilize kha asot kan tin ji kha sang beron mangta chuan 4K by 120 deron support ta heta hian Hero 10 a po hianin slow motion ju a support sang view maya engchen nge support kalau ching le to lo khlai fel kha neu tam an tur kha soi pe lo meng kha chu di ha ka ni unbox zowa aman dan tur kha chu create na kha nei ve chu ngai engmo chana chuan camera chincha han chulai chu han soi thei tok de mai sela hei kholum mu to wa ka phur lo wa ka tui do zo veka headline fan ka on ta chu chuan kan chema ari chu long chu mo khang kha ani e nok rum to mai hei hianin moi vak lo mai theya amai ro chu Hero 12 tlabung kil khor kong chia signal chia current chia thingtlang tak atanga India rama unrelease atrangan reido te unrelease ni po a hong unbox thei din huna kan ding unboxing ti thei din huna kan ding kha video han sim rim try ka ria min ngen angin zo tu pa point kan siam ve ni mi zo wa chon nei ma sabari ni min tia tuna aizol lama ne lo om la to mai theya mar chu e hemi edition creator edition khari chu la nei man lawang pakhat chiron thlenga abak chu dang pangai a box te chi kha candle trap nei lo hetiang engemoni thil accessories king trap lo kha chon lo nei le to hlom ve mai thei buka chulai chu po ni se kan soi ve du thum thima chung te ni wang chuan kan unboxing kha kan ti ni zo tai ti kha chuan le kha lu tok meng o